Ovo je demo uputstvo za GPS tracker, odnosno lokator vozila. Ovaj uređaj namenjen je za ugradnju u vozilo. Ovaj uređaj može da radi i na 12 V kao i na 24 V, što znači da može biti ugrađeno u putnička vozila, kamione, autobuse, kombije, kamionske prikolice, bilo šta što ima 12 ili 24 V. Sada ću vam pokazati kako izgleda ovaj uređaj. Svaki uređaj ima svoj IMEI, to je serijski broj. Komplet se sastoji iz GPS trackera i kablova za ugradnju. Sada ću vam pokazati kako se koristi ovaj uređaj. Najprije je neophodno odvrnuti ove šrafove koji se nalaze sa zadnje strane uređaja. Kada se to uradi, dobije se ovako nešto. Otvorite ovaj lift za stavljanje SIM kartice. U ovaj uređaj se ubacuje SIM kartica koja mora biti aktivirana u mreži. To znači da kada kupite novu prepaid ili postpaid SIM karticu, ubacite SIM karticu u mobilni telefon, upalite mobilni telefon, obavite bilo koji poziv sa karticom da bi ona postala aktivna u mreži. Kada ste to uradili, SIM karticu stavljate u ležište. Ovdje treba voditi računa, samo pravilno ubaciti SIM karticu, što se i vidi po obliku ovog slota. Zatim stavite poklopac i povučete na gore da fiksirate SIM karticu. Kada ste to uradili, vraćate poklopac ovog uređaja i vraćate šrafove i šrafite. Kada ste zavrnuli šrafove na uređaju, ovaj džek od uređaja treba gurnuti u džek od instalacije i to se po obliku džekova vidi kako treba da se gurne. Na instalaciji crvena žica je plus, crna žica je minus. Pri ugradnji ovog uređaja u vozila treba voditi računa da ovaj deo gde piše GPS tracker i gde svetle ove lampice bude okrenut na gore. Znači ovako da se postavi u vozilo. Kada ste izvršili ugradnju ovog uređaja u vaše vozilo, princip rada uređaja je sledeći. U trenutku kada želite da izvršite lociranje vašeg vozila, uzimate vaš mobilni telefon. Sa vašeg mobilnog telefona šaljete SMS poruku u formatu Google na broj kartice koja je ubačena u ovaj uređaj. Onda, posle nekoliko trenutaka, ovaj uređaj vam odgovara SMS porukom na vaš mobilni telefon. Otvarate SMS poruku i u SMS poruci dobijete link. Klikom na taj link, otvaranjem Google mapa, automatski dobijete poziciju vašeg vozila. Da biste to mogli da uradite, vaš mobilni telefon mora da podržava Google mape, a to su u principu svi telefoni koji imaju Android operativni sistem. Što se tiče potrošnje kredita, ovde nema nikakve pretplate za ovaj uređaj. Jedina potrošnja je cena jedne SMS poruke koju vi šaljete sa vašeg mobilnog telefona, kao i cena SMS poruke koju uređaj šalje vama svaki put kada se izvrši lociranje ovog uređaja.